amak perdul pergucinami nyolo tu amata silio tua debata Gabe mak. Nggak sahab ya mak. amak godang mula-mula mami amak perdul pergucinami badamang ma godang mula-mula Lauli. Manate mamak perdul pergucinami asal lihat tak kapanggabi lihat dia miak kasa daun lalu mobil dia miak karena baru ngatubu benda mang ma godang lihat-lihati Lauli. Di batu panuhatan badamang masih tio-tio. Yala padung tu goda kesehatan.